Ni icyorezo uyu munsi gihangayikishije isi, hanta vayirasi. Iki cyorezo cyabonetse mu bwato bwavaga mu bihugu bitandukanye bwerekeza muri Argentine. 3 bamaze gupfa. Umugabo w'imyaka 70 yitabye Imana ndetse n'umugore w'imyaka 69. Gusa hari n'umurambo rwose ukiri mu bwato kubera ko iperereza rikomeje gukorwa kugira ngo niba hari n'undi muntu waba ufite iki cyorezo afatwe maze ashyirwe mu kato. Bakunze basoma Rwanda TV, ikiganiro n'imenya byinshi, ni ikiganiro mugezweho na Steven Rwanda. Tugiye kureba iby'iki cyorezo. Murabizi neza ko bavuze ko mu minsi y'imperuka hazabaho intambara ndetse n'ibyorezo. Ni icyorezo gishya, iki ngiki kizahitana benshi kubera ko cyandurira ahantu hatandukanye, mu mwuka, mu nkari, mu guhumeka ndetse n'ahantu hose hashobora kuba hava ubutembabuzi. Reba ko wakoze subscribe maze turebe ese mu by'ukuri by'iki cyorezo biraza guherera hehe. 3 bapfuye nyuma yo hakekwa ko icyorezo cya hantavirus cyagaragaye mu bwato bwa MV Hindius bwari mu rugendo rwari rutwaye abagera mu 150 baturutse muri Argentine. Mu bapfuye kandi nk'uko nevuze haruguru harimo umugabo n'umugore, cyane ko bose barabaharandi. Umwe yari afite imyaka 70, undi afite 69. Umugabo yari afite 70, umugore 69. Hakaba havugwa ko hari undi murambo wundi muntu wa gatatu kandi ukiri mu bwato mu gihe inzego ziri gutegura uko zasubira cyangwa se zamusubiza mu gihugu cye. Umugabo w'umwongereza w'imyaka 69 ari kuvurirwa muri Johannesburg muri Afurika y'Epfo. Ngira ngo murahazi neza, ni umurwa mukuru wa Afurika y'Epfo, Johannesburg. Uyu mugabo w'imyaka 69 kandi waturutse mu gihugu cy'Ubwongereza, akaba ari wenyine kugeza ubu hemejwe ko arwaye hantavirus. Sosiyete ikoresha ubwato Ocean Wide Expedition ivuga ko hari abandi bakozi 2 bakeneye ubuvuzi bwihutirwa ariko ntibashobora kumanuka kubera ko kuvuko ryabo ari kure cyane rwose. Abo bantu nabo bakeneye ubuvuzi. OMS, ngira ngo nimvuga OMS wumve umuryango mpuzamahanga w'abibumbye ushinzwe ubuzima. OMS ivuga ko hari n'abandi bantu 5 kandi bakekwa ko bashobora kuba baranduye ariko ibisubizo bikaba bikiri gusesengurwa rwose. Hantavirus ikunze kwandurira mu mwanda w'imbeba cyangwa se mu kirere cyanduye. Nimvuga umwanda w'imbeba wumve izi mbeba bita inkegese cyangwa se ingugunyi. Kwandura kandi birashoboka ko bishobora kuba byafatwa hagati y'abantu barenze 1, 2 ariko bakaba bahumeka umwuka umwe. Bivuze ngo iki cyorezo gifite imbaraga kurusha coronavirus. Abahanga kandi bavuga ko ibimenyetso bishobora kugaragara hagati y'icyumweru kimwe ndetse n'ibyumweru 8. Bikaba bituma hari impungenge ko abandi bashobora kugaragaza uburwayi mu minsi iri imbere. Ubu iperereza naryo rirakomeje mu gihe ubwoba bukomeje gutaha abatuye isi bose. Ndaje bagezeho ibihugu bitandukanye byabashije kuba byafata iyi virus. Igihugu cya mbere ni Ubufaransa, icya kabiri Philippines, icya gatatu Espagne, icya kane South Africa. Bivuze ngo iki cyorezo rwose cyambutse cyageze muri Afurika. Bakunze basoma Rwanda TV, ni ikiganiro menya byinshi mugezweho na Steven Rwanda. Iby'iki cyorezo biraza guherera hehe? Mu by'ukuri ni ibibazo. Reka turebe ibindi uko biteye.